Imam ja sve one dileme koje imaju svi naši ljudi. Dakle, i prolazila sam sve ono što prolaze druge majke. Prolazim i danas i supruge i ne znam žene koje su aktivne ili one koje nisu aktivne. Kad smo uvodili ovu mjeru, razmišljala sam, ovo što sam rekla za nezaposlene porodilje, razmišljala sam na taj način da sad vi ste nezaposlena žena, a možda ste sretni što imate muža koji radi ili dobro radi, pa vi niste u nuždi da se zaposlite, jer vam je možda muž nekao. Šta mislite šta je sa ženama koje sad dobiju bebu, dođu u svojoj kući i razmišlja od danas do sutra gdje će šta, kako doći do novca. Dakle, hoću da živim, ja sam običan čovjek i hoću da živim u koži običnog čovjeka, jer i on slaže sebi neke prioritete, vodi računa, boli ga želudac kad se nešto desi sa njegovim djetetom, boli ga želudac kad dijete ide na ispit. Znači, to rade normalni ljudi, normalni roditelji. To ne možete, ako ste normalni, izgubiti zašto ste funkcionirali. Zašto biste to izgubili? Šta, to će vam neki Audi možda iz kojeg ste izašli sad, a poslije toga što izaći iz nečeg drugog, promijeniti vaš život. Ne treba da mijenja vaš život.